grab نیول. he grabbed my hand. هغه زما لاس ونیو. he grabbed my hand. hang ویزان. please hang your coat on the hook. خپل کوټ کونډې ته ویزان کړه. please hang your coat on the hook. necessary ضروری. water is necessary for life. اوبه د ژوند دپاره ضروری دي. water is necessary for life. pattern نمونه. the dress has a beautiful pattern. د کالی نمونه ښکلې ده. کالی یعنی جامې. the dress has a beautiful pattern. propose تجویز کول. he proposed a new plan. هغه یو نوی منصوبه تجویز کړه. he proposed a new plan. purpose موخه. موخه یعنی مقصد. what is the purpose of this meeting. د دې غونډې موخه څه ده. what is the purpose of this meeting. غونډه یعنی مجلس. release خوشي کول. خوشي کول یعنی ازادول. the prisoner was released yesterday. قیدی پرون خوشي کړی شو. the prisoner was released yesterday. require پکار دی. the job require experience. نوکری له تجربه پکار ده. the job require experience. single یو. he ate a single piece of cake. هغه د کیک یو ټوکړه وخوړله. he ate a single piece of cake. success بریالیتوب. بریالیتوب یعنی کامیابی. hard work leads to success. سخت محنت بریالیتوب راولي. hard work leads to success. tears اوښکې. she had tears in her eyes. د هغې په سترګو کې اوښکې وې. she had tears in her eyes. theory نظریه. Einstein developed the theory of relativity. Einstein د اضافیت نظریه پیش کړه. Einstein developed the theory of relativity. against خلاف. he is against this decision. هغه د دې پریکړې خلاف دی. he is against this decision. پریکړه یعنی فیصله. beach ساحل. we walked on the beach. مونږ په ساحل وګرځیدو. we walked on the beach. damage ویجاړتوب. ویجاړتوب یعنی ورانه. the storm caused a lot of damage. طوفان ډیر ویجاړتوب راوست. the storm caused a lot of damage. discover دریافت کول. they discovered a new island. هغوی یو نوی جزیره دریافت کړه. they discovered a new island. emotion احساسات. she couldn't hide her emotions. هغه خپل احساسات نشي پټولی. she couldn't hide her emotions. fix ټیک کول. I need to fix my phone. ما له خپل فون ټیک کول دي. I need
to fix my phone. Frank صفا ویل He is always frank with me. هغه تل ماته صفا ویل کوي. He is always frank with me. Identify پیجندل Can you identify this man? آیا ته دا سړی پیجندلی شي؟ Can you identify this man? Island جزیره We visited a beautiful island. مونږ یو ښکلي جزیرې ته لاړو. We visited a beautiful island. Ocean سمندر The ocean is very deep. سمندر ډیر جوړ دی. The ocean is very deep. Perhaps کېدی شي. Perhaps he will come tomorrow. کېدی شي چې هغه سبا راشي. Perhaps he will come tomorrow. Pleasant ښکلی The weather is very pleasant today. نن موسم ډیر ښکلی دی. The weather is very pleasant today. Prevent مخنیوی We must prevent accidents. مونږ له د ترافیکي پیښو مخنیوی پکار دی. We must prevent accidents. Rock ګټه He threw a rock into the river. هغه سیند ته یو ګټه وویشته. He threw a rock into the river. Save ژغورل ژغورل یعنی بچ کول. He saved my life. هغه زما ژوند وژغورو. He saved my life. یا تاسو داسې ویلی شئ هغه زما ژوند بچ کړو. Step قدم Take a step forward. یو قدم مخکې لاړ شه. Take a step forward. Still اوس هم He is still waiting. هغه اوس هم انتظار کوي. He is still waiting. Taste خوند This cake has a sweet taste. د دې کیک خوند خوږ دی. This cake has a sweet taste. Throw ورته وهل Don't throw garbage on the road. په سړک کچره مه ورته وهئ. Don't throw garbage on the road. Wave لهر The waves are very high today. نن لهرونه ډیر اوچت دي. The waves are very high today. Benefit فائدہ Exercise has many benefits. د ورزش ډیرې فائدې دي. Exercise has many benefits. Certain یقیني I am certain about my decision. زه د خپلې پریکړې په باره کې یقیني یم. I am certain about my decision. Chance موقع This is your last chance. دا ستا اخري موقع ده. This is your last chance. د دې سینورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره دا چینل PE سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو په دې په وخت خبریږئ. Thanks for watching.